Muthia kiama kia Jubilee nikionekete kuhorohia murugamo wake wigie kurutithania wira na uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ari mehariria-ini ma gukang'ethanira na President William Ruto githurano-ini kinene kia mwaka wa 2027. Ikio turauga na Gachagua twathiite ndari kuria mwena wa Murang'aira augire ni turakenio ni kuigwa mukigweta Matiang'i mukigweta mundu gwitwo Kalonzo na no turakenona ni kuigwa onake Gachagua nera magweta onake mutikage gukorwo ariho. Hiyo mambo yote wa Kenya wakisema hivyo, sisi tunaendelea na hayo mambo. Ni kuringana na mwandiki munene wa Jubilee Jeremiah Kioni uria urutite ndumiriri no kurumirira giikaro kia mwanya kiria kihanekire kiroko kia umuthi na giatongorio ni uria wari president wa bururi uyu Uhuru Kenyatta undu umwe na minister wa tene Dagitari Fred Matiang'i. Riboti cia kwihokeka igitumenyithia ati Jubilee ni iganire na uria Gachagua akoretwo aking'ethanira na thirikari ya Kenya Kwanza na gutetera muingi wa bururi. There is a time I said he is the best soldier to fight William. Sio jana. Na hata wewe uniambie nani anaweza bomoa William kuliko huyo? Nani ana uwezo wa kubomoa nyumba ambayo anaielewa vile ilijengwa? Si ni yeye. We have to continue working together and gaining the trust of each other. Yeah. Kama wewe umetoka juzi, lazima tukae ndio pia tujue umeokoka kabisa. So we are gaining the confidence of each other every other day. Murugamo uyu ukite uriri Gachagua atanyitwo gukaruguria kiama kieru gia kiuteti muthenya wa kiumia turorete wa gwetererwo ari kuona kana Kioni ni agekinyia igongona-ini riu thutha wa kung'athia gwikinyia igongona-ini ria kuhingura wabici cia kiama kia DAP-K kiumia kihituku, undu uria wonekire ari undu wa gukorwo gwa Gachagua igongona-ini riu. If we are invited we can attend, but again unajua vyama ni vingi na tunasema vyote. Kila mtu, there are many parties. Kila mtu mwenye anafikiri ako na usemi na anaweza saidia kuleta watu pamoja. Leta kutoka pande hiyo na sisi tulete kutoka pande hii. The most important thing is to bring a change in the people's lives, and it can only happen if we work together. Mucemanio uyu wa umuthi ningi wirikanite kuiguithaniria kuria minister wa tene Fred Matiang'i ambe ahingie kiama giake kia UPA niguo etikirio kuiyukia utongoria wa kiama kia Jubilee kuma kuri president wa tene Uhuru Kenyatta. Ile shida tuko nayo inataka kiongozi mwenye ataleta watu wote pamoja na kutoka vyama vyote vingine, including those who may not have parties. So that's a detail that you can get from Matiang'i, but Matiang'i is with us in Jubilee. It's true that he had an interest in UPA, but he is here. That's why we are working. Maya ni uriri gikundi kia ikarari gitia kiama kia Jubilee icigo-ini mbunge 12 cia kaunti ya Nairobi maugite ni mehariirie kurutithania wira na Gachagua kuona no ukoretwo agitetera muingi wa bururi. Mundu urenda gugakorwo akionaniriria mwerekera wa bururi uyu na ari position ya guthondeka kuria guthukitio no akorirwo na mundu witagwo Rigathi wa Gachagua, tondu Rigathi wa Gachagua riu nioi mundu uria na ni uria aramutwarire ithuĩ tutiari a mwena ucio na tutiamu supportete no ithuĩ ni turi mirugamo itu ya kurora ruriri rwerekeire ku na bururi na tutingihenio ati bururi witu ni urathii wega no mwaka tukarora uria urathii uria kuga akiriguo kirima giguthii na we gukorwo e mukigu muno mundu wa kirima kikirora na guku na we roe na guku karia kaige koguo no nginya turumirire mundu witu kuria guthii no nginya riu tugucoka haria ati mboco yagwa ithuĩ ta ruriri tukenyurana nigetha tunyitane urumwe witu niguo hinya witu. Asante sana. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.